अहानबोइना मरुइबा पाउखरा ओइना कुकी मिलिटेंट्स अकन ममोंगदा नुमिदांगसु इम्फाल वेस्ट की मनुंग चनबा कंसुप याउना काउक्तरुक अमदी फायेंगे अकोइबदा कुकी मिलिटेंट्स अकन ममोंगदा लंदासिलकपदगी अकन ममोंगदा खुथोकनख्रे हाइरि अमरोमदना ngaki mamangdana kukina akan mamongda kukina bom kapsilakuna phumlau khameng khong manaki kulas lambi da taduna pukhai khrenesu pawmuna makhatana supali Manipur optional gi makai digi maru ebi I pau sing miam na thamjari hanmara yang pokpi santi khongbal tangkhul singna lau yai ringai de kuki militant sina nomai kapsin na landasilakpada tangkhul masa masokle Imphal East District ki lamlai kendra gi manung sana yang pokpi santi khongbal gi Newland tangkhul village tagi Emmanuel English School meada leiba laufam amada tangkhul singna ngasi lau yai na ba mission session aduna lau yai bagi thabak sa thaba horakwas ngasi ayuk pung tararom tarak matamna koki militant sina nomai kapsin duna landarakpada tangkhul nupa man nongmai na panduna sokpadagi hauju hospital lekanari nongmai na panbadagi soklaba miyosi tangkhul miyosi urkul district ki new kenandagi Kansok horam say kuntragan ito apokpa Peter horam kawi maki makuta nangoi maruna panduna soki aduga maka loina na lawyay bigi thabak tawmina ba miyo amana nongmay na kap tharak pa duda siyan badigi tusindu na makong laitik pagaloina na soki hadi ahan boy na yang pokpi primary health center da pukatuna lekanaki tungla Jenims hospital da refer toroktuna haujik leng bigi thabak sa thari adumay nama thoina kudong thiba oidre hadi thawdo odugi matang na pauksi esina Lau suba yauruba tangkul masa kangsu horam say kuntragan ito na fungtorakpagi matung inadi ngasi ayo pung tarin muk tarakpada yang pokpi uyoksin kongda lau suba miyoy mapan sa kibani mapamadura tangkul miyoy mapan galoy na Nepali anipun na miyoy taraga mathoy lau sudu na libani adubo lau yay baloyraga pau hap na buhot na ringay tanzada kuki militant singna Layaram Cemetery Z Thaimol village room dagi nongmai round kya kapsilaki noi kapsilak padur ahan badam hak nongmai na panki adubu mapham dagi mamana ba aniga ma kamiye hum senthoraki aduga atai di mapham da pak thaduna lehoki ba tangkul nu pa mari di mapham kadai da sakrabano haiba khangdana leidingai da security force ki kangbu sing thawdok thokpham da thomjilak tuna thi buhum gi thabak sathabada lobukki lauri maya da pak thaduna lerambagi Miyoy ahum amadi lau yay bada yawba miyoy nipan rescue toki hari koki militant sina nongmai kap tharaktuna landarak pa sina mara moiduna akwai bada lairiba laupam singasi lau yay na bamadi phobol pekhatpegi thabak sa thaba lepkre hari thawdok thokpham da BSF ki kangbu sangsin duna misam lomi sing hondok pa madi koki militant sing thi buhum begi thabak sa thaki hari panba yabadi ngarang numidang pung mapan ga minute ko lom taba matamna su thamna pokpi amadi yang pokpi maitai khulgi maning thangba Sing haibadi uyok sing dagi ki militant sina bom yauna nongmai round kya yang pokpi amadi thamna pokpi maitai khul tamna kapsilaki hari nomai kapsilak padu da khul ngak pu kunja sing amadi security force sing handuna nomai kapki nakal ani makta nomai kap na badu ngase ayuk pung ani phawba masjid sataki hari sera sida yang pokpi amadi thamna pokpi chatpa lambi gi sarukta ngase ayuk tagi hauna army gi kangbu thomjilaktuna makhoi gi Casper gari na lambi da phaijinduna yang pokpi lambi chatpa thingjinduna thamki Army na satarak liba thawang adubu may kaya dongi kunjasing na yaning da ba phongdok tuna lambi thing liba do kudak ta handong na ba kongjang sangsin ki hari Makasa tharak poi na to papa omana Saiton salan konjinda kuki militant sing nomay kapsin dun akan mamongda landarakre Hawkiba November mapan ga ayuk pung tara mathoirom taba matam da Bishnupur district ki kumbi station na kuan pa Saiton dagi khara sangsin laga leiba Watha lambi hai na khang na bala buki sarukta koki militant sing na dampi reserve forest range taki numai kap tharaktuna landarak padagi lau suduna laibi mauna am laikhidra ba matungda ngarang ahing nongai matung pung ani ga minute nifu ga mangarom taba matamda Saiton watha lambi salan konjin hairiba mapham asida dampi reserve forest tagi koki militant sing amuhana numai amadi bom kap tharaktuna landasilakpada khulngak pa khunja ama makhong na nomai na panduna soklairi Pauksi na kunja sundagi phangba paugi matung inadi nongmay amadi bom kap tharakpa duda matamadu lai mafamadu lairiba BSF ki kangbuna handuna akan mamongda koki militant singi makida nongmay kapki nongmay kapsalakpa duda kunja sing sapagada mafam singta lainaki khudakta BSF lairiba mafamadu da police commando gi kangbu thomjilaktuna kunja sing ngak sen mamadi koki militant singi makida nongmay kaptuna takthokna bonaki koki militant sing nongmay kapsalakli basi
Nungdang Kuki village asiga naknaba mapham asidagini hairiba mapham asida Kuki militant singi leifam oiduna leirakpani hairi nomai kapagi thawdo du nga seyuk pung manga ga makhai phaw masit masit kapna khi hairi amaromda nomai kapna bagi thawdo asi nga seyuk pung ahunga makhai taba matamna Chuchampur district ki Singjal Kuki village amadi Bishnupur district ki Saiton area ga lona ba mapham singda su Kuki militant singna nomai kapsinduna landara khi hairi nomai kapna bagi thawdo du nga seyuk pung taraga makhai phaw sada khi hairi Saiton area nomai kapna bagi thawdo asi thokraba matung ngasi Tidim road ki paring da Thinungai Moirang Bazar Bishnupur gi Thongkhong na singba lambi gi saruk da maike dongi masing yamlaba imai bel sing tholaktuna Indian Army gi gari sing Saitolom da sangba yaro habigi khongjang singsu sangsing ki haire na su paus da makata na phongdorakli makasa tharakpoina to papawmna one wall one health prevent haiba thimda Thawal da wall Zoonosis day gi tharam pangthokre district health Society Thawal amadi district surveillance unit Thawal na sinduna wall Zoonosis day 2024 gi tharam pangthokre one wall one health prevent Zoonosis haiba thimna pangthokiba thawra madu Dr. S. Gopal Singha State Surveillance Officer IDSP NHM Manipur amadi Chief Medical Officer Thawal Dr. Yai Nokul Singha na mathangsina Chief Guest amadi President oiki loinana JT Director Veterinary Thawal Dr. P. Gajendra Singha District Leprosy Officer Thawal Dr. M. Nomita Devi amadi District Surveillance Officer Thawal Dr. L. Lalit Kumar Singha Guest of Honor oiki Tharamadru Dr. S. Gopal Singha na phongdokhiba launaganba laina sani rongi manungda humfurom di Zoonosis disease ni yadagi miyoibida sandokpa laina singi manungda miyamna mi paina khiba COVID-19 banba yai hauji kanan ngangna riba monkeypox asi sadagi miyoibida sandokpa laina makhal amane dubu Manipur da di yoroktri dengue case sayi sigi oina lisingani ga samaga humdra go humdu wari saliba sayi sida Manipur da huina sikpadagi miyoi tara laikhidabagi report lai masida Thawal dagi ama yauri inglisingani ga kuntra phawgi manungda India da rabies na maram oiduna mi siandaba leba ama oina ba panam thamli pandamasi phangnaba line department singamadi stakeholder khudimangna puna thabak paikhat minabagi tangai phadabale yomda loiriba sasan hui haudong na singba matam sana tika thabiba madi masan nana thambiba yamna maroi aduga aikhoi miyoiba singsu toina khutsa hambibagi tangai phadabale haina phodokhi CMO Thawal gi Dr. Y Nokulna function asida saruk yariba senior medical officer MO in charge singda masamagi health facility singda sathriba program singi matangda staff singda ningthina khangan bamadi mikup nahum singna leibaloinana akoibada dengue gi rabies ki amadi atai case lakpa matamna ningthina yengbi bamadi surveillance amadi monitoring toina tawbigi tangai phadabadu phongtokhi Joint Director Veterinary Dr. P. Gajendra na phongdokhibada hawkhiba January dagi October English ngani kunga mari phawda Thawal da hui lising treka satruk ka humdraga mathu hida kapthokre loinana atai awareness program sing su pangthokuna lakli aikhoi khudimangna Zoonosis disease asidagi ngakthokmina si haiba wafam su phongdokhi makasa tharak poina to pawna mama mapa singna masagi apa makhangna pung thogat pigadabani okram landoni Next Generations Foundation Thawal Sinduna Class 3 dagi 10 phawbagi mahiroi singi pangthokiba state levels mathematics and science competition gi makok mathang taraba mahiroi singda manamathumi enthokpagi thoram ngasi pangthokre Manipur University gi centenary hall pangthokiba thoram aduda khangabo kendra gi hanagi MLA Okram Landoni chief guest Sapam Nabasandra project officer RDNPR Kaksing district na president Professor Singlen Maisnam Department of Economics MU Sapam Jiten Singha District Fishery Officer Sandel District Babita Sapam Secretary RBS amadi Manipur University Students Unions Musugi President Nongthongbam Surasna Singbana Guest of Honor oina saruk yakhi Chief Guest oina saruk yakhi bi Okram Landoni ex MLA khangabok Asian phongdokhibada ngasi aikoina honariba situngi mahiroi singidamaktani mahiroi singna awawa thidana lairik laisu ningthi jana tamduna khunai sigidamak matik saba mi amamam oiduna leba sigidamak tungda asawa thaudang lorokna honagadabna haki mangna makhatana hai
mahiroi oiringayda matam manghandana mahida pungning sangduna isa isagi pandam amaga loinana pamjaba lambida sanaba honabada mama mapa oibasingnasu masasinggi apambadu khangduna pungning thogatpigadabane ki ngasige thoramaduga mari leindana next generation foundation ki secretary KS Herojana phongdokhibada COVID-19 amadi Manipurda hauzik thokliba lal asina maram oiraga mahiroi singda atoki matik Combative की वखलुन हंथरकपदगी खजिक्तंग ओइरबसु फगनब हाइदुना स्टेट लेवल की थाक सिनजबने की पांगथोकिबा कंपटीशन अदुदा JNBH उमाथिलना नेक्स्ट जनरेशन बेस्ट स्कूल पदमारतना इंग्लिश स्कूल काक्सिंगी माहिरोय बी दसरा शर्मना नेक्स्ट जनरेशन बेस्ट स्टूडेंट सेनकोन कोचिंग सेंटर की क्लास 4 की माहिरोय रोमी लश्रमामदी JNBH उमाथिल की क्लास 6 की माहिरोय KS येफब सिंगाना मथंगसिना नेक्स्ट जनरेशन टॉप स्कॉलर की मनाफम खेनसु पाउस मखाताना पलकली मखासा थरक पोइना टॉप पाउखरना काक्सिंग अमरी टेक्नोपाल डिस्ट्रिक्ट की बॉम्ब यावनो खुलाई क्या फोकट पंगमख्रे मणिपुर पुलिस यावनो सेंट्रल सिक्योरिटी की अपुनबा कांगबू ना मणिपुर की तंपाक अमरी सिंगी मफम क्या कॉमिंग ऑपरेशन सथब मतमदा काक्सिंग अमरी टेक्नोपाल डिस्ट्रिक्ट की बॉम्ब यावनो यामलब खुलाई क्या फोकट पंगमले हैदी मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम दगी फंगो पाव की मतुंगिना मैगजीन अमगा लोइनना कंट्री में 9mm पिस्तौल अनि मैगजीन यावबो .22 की राइफल अमा पॉम्पी अमा .36 की हैंड ग्रेनेड अमा काप यारिबो नोंमै मरु तरु तो उनिंग कुनगा तरेट स्मोक ग्रेनेड अनि टियर स्मोक शेल मंगा बायोफेंग हैंड सेट अमा बुलेट प्रूफ जैकेट अनि यावना पोलाम क्या काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसनबा उतांग पोकपी खुलदगी फोकट पंगमले हैदी नकल अमरोम टेक्नोपाल डिस्ट्रिक्ट की माउजंग विलेज की तरागनिथोई बोर सिंगल राइफल मरी 7.62 mm की कंट्री मेड राइफल अमा .303 राइफल अमा कंट्री मेड पॉम्पी अहुम कंट्री मेड लेथोट नोंमै अमा AK-47 की मैगजीन अनि काप यारिबो नोंमै मरु निफु IED अहुम चार्जर अमगा लोइनना हैंडसेट अनि फगत पंगम खियारी अमरोमदना हाइरोक हेलुम क्लस्टर की बेनिफिशियरी कुन यरकली हाइरोक हेलुम क्लस्टर की ओइना फिसाकुल चामग कुंथ्रागा मंगा हाना ममांग येंथोख्राबा मतुंग अनव बेनिफिशियरी कुनमसु इंडिविजुअल्स वर्कशेट सनबगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खंगतपरि यरखरे इरामसुगी माता नंगासी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यावरबे इंडिविजुअल्स वर्कशेट सनबगी बेनिफिशियरी कुनगा हाइरोक हेलुम्स क्लस्टर की क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का हाइरोक केंद्र की लोइनबी थोक्समोंगबी विद्यालक्ष्मी अमदी हाइरोक बीजेपी मंडल की प्रेसिडेंट TS सौरज सिंहा को लोइनना बॉन एग्रीमेंट अमा खुयेक पिनख्रे हाइदेनसु पाउस मखातानसु फोंदोरकली लोइसलकपोइना कंगलेपाक की मैरादना सुमना रिपोर्ट तौरी जरीबम की जुकोरादोर बाजार कुकी मिलिटेंट्स नोमै कापसिंदुना लांदाराकपदा कंबाइन फोर्स हंदुना कापदा कुकी तरागा मरी रोम सिरे CRPF अमा सिरे ngasi numiyung mamatung pung taragani thoiga makhairom tarak matamda afaba makhal ki khulai paiba masing yamlaba kuki militants jiribam district ki borobekra police station irap lapnadana leiba zakura thor lamlong bazar duty taduna leiba CRP personnel sing kuki militants sing na maike humdiki thomjilaktuna akan momong numai kapsinduna landasilakle loinana CRP personnel sing gi numai longna bokona bada CRP personnel sing na kuki militants sing takthokna ba noi kapada kuki militant taraga mari rom sire खुथोकना बदुदा CRP पर्सनल अमा सोकपदिगे लेखना पंगमदना लेखिद्रे हाइरि कुकी मिलिटेंट्स ना कापथोरकपा नोंमै मरुना जिरिबम पुलिस स्टेशन फाव यरखि लंदासिलकलिबा पुलिस स्टेशन अदुदा हांगलिबा रिलीफ कैम्प नसु मियोय क्या संगजफम लौदुना मियोय क्या सु लंजेना खि हाइरि नोंमै कापसिलकपदुना मरम ओइरगा रिलीफ कैम्प अदुदा संगजफम लौदुना लैरिबा मिसम खरा लंजेना खिबदगी हौजु फाव थीबा खंगदना लैबसु यावरि हेना अनऑफिशियल ओइबा पाउसना मखाताना हाइरि नुमै कापना बदुदा माफम मदुदा लैरिबा मणिपुर पुलिस अमदि आसाम राइफल्स की कंबू सिंगसु यावखि मदुदा कुकी मिलिटेंट सिंग अदुना मखाताना कंबाइन फोर्स की कंबूगा मायुकना ngamdabadigi handuna kuki militant sing mapham madudagi handuna senki loyana कंबाइन फोर्स की यामना सावना माइ पाकपा अमा ओइखि खुथोकना बदुदा यामद्रबदा कुकी मिलिटेंट तरागा मरि रोम सिरमलगनि हाइना थाजनारि कुकी मिलिटेंट सिंग कबलक नोंमै मरुना पानबदगी CRPF जवान अमा लेखना नगमदना लेखिद्रे हाइरि हाउजिकसु कंबाइन फोर्स की कंबूना अकोइब मफमसिंगदा थीबु हुंबगी थाबक सथरि हाइरि अमरोमदा कुकी अमदि मार खुलाई पाइबसिंगना मैके अहुमदगी जरीबम की बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन की मनुंगसना लैबा जकुरादोर लमलोंग बाजारदा लांदाराकपगा लोइनना मफम मदुरा लैबा दुकान पारेंग अमा कुकी सिंगना तुमना मै थाखरे मदुरा दुकान तरारोम मै चकलमगनि हाइना थाजनारि
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯔꯤꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯔ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯕꯣꯔꯥꯕꯦꯀ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯔꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯁꯨ ꯂꯤꯇꯪꯈꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ